everyone, welcome back to my channel Gitanjali Storytime in Manipuri. Ngasi su wari ama purga lakchare. Ado ngasi gi wari sidi hatakta yamna recently thokiba wari ne Sonamga Raja Raghuvanshi gi wari se. Masi se Meghalaya da moi se honeymoon laaga nupa se my husband sibu tamthina mana contract killer hai tawraga hatkiba adogi full story ni haitare. Ado si wari sili ringaida mayamda kanomdang haiza hoge aina mamangida haunted ki wari liba matamda Jennings ki libada mayam comment like ko haidi chummi lali waithokte do tawde CCTV footage pami kholena ado aina hainibadi maina zo wari se liba ma lidringai mamangda haizaki ko haidi wari se aina atopa YouTuber sing degidi internet da I pauda paba matamda ado maina tamnai khole haina mayam yaurambagi aina ligibani aina sajalaga listen basunate mayam na thajadragana internet ta yengo Jennings ki haunted ki haidi haunted ki story haina ado mayam moi gi da tholakani ado da aina Manipur gi oibadu da lizarubani adubu mayam na kai kai no content do hapsalaga kano tawraga mi viewer yamnaba paisa tanaba khotnaba ka yam haire edu yam nokninge ko ai paisa tanbagi sigi kano sida wari libagi sida paisa tanbagi khotpagi aigi karimbo adugi nate ai sigi YouTube ki lakpa khara sina ai hine hekta asi tawdaba yade haibagi asi paisa ji phangdaba yade ka haibagi tawba su nachade adu wari si mayam na yawbudu da mayam na Manipur gi oibe wari myam libiyo na haibudu da libane do mathangda ai Manipur gi wari se lizara roige aduga tamnaring ai da footage pa pio kholon hai aduda Jennings se thokibado 2012 adai gi matam da thokibani hai adogi matam da di CCTV panbra pandabra to di aisu khangdre aduga ekta boot se ekta video da namakan da tholok tawsunate aina zu mamang da hai gi mi sing do kana no ai odi moina loina losalli ado da mayam na khangba yaurga di hai biona ado Manipur ki wari se ai li ki khot ke na yam khanjaram bane do ai se leader oi ke yam thina controversial ore mayam na complain so yam tawre ko le do na atopa ge lam gi na dum leader age adari ngasi ki wari se ai haurage Raja Raghuvanshi se Ashok Raghuvanshi amasung Uma Raghuvanshi da masanupa atomba oina mase poksabane moisina Sakar Nagar Indore da leibne Raja gi mayamba ani lei Vipin kauba mane aduga Sachin kaubamga aduga moi jing di loina luhonge aduga kanu sidi Raja sidi luhongdri moi family se yam thina successful oiba business ama tawi moi gi Raghuvanshi transport haina adumaina yam chauna logistic ki business tawbani moi sina khoi bus ko school gi adagi di coaching institute ki aduda bus se moina rent thokpa angang moi gi satra kai kai no thok usin tawbagi do gumba rent tawbagi yam chauna atopa transportation gi kai gi su mayam tawe ada moi sigi family gi business da loina mak kanu tawi ko moi machi mana ahum leibu su adagi di mapa hoi moi tawraga phajana chalairaga leibsida Raja sizu mai gi family gi business da phajana kanu tawraga hi matam ga thadaraga masu da yauraga yamna masak mato phajaba adagi di yamna diligent oiba adagi di yamna obedient oiba mama hoinaga kanu ma haibada adum yazaba ada nang se sahi yam sele sahi kuntra muk sure aduna hojiti luhongbagi matam yaure adu nupi akoi thibi lage khotlage nang yarabra khotlabra na mama mapa na hangbasida Raja sina yare haidi ima ga ipa ga na haidi aigi nupi thibi babu aphaba madum khanbi gani noina aigi phatana bade tawroi duna noina dum haibado ai yarage na adagi ngasai gi kanu sine Ashok ne Uma sina machaji gi maigi nupi thiba hawrokpasida matrimonial gi moi gi directory ama le asidai sida yengbada Sonam gi profile se moina lai doga Sonam sizu moi gi same caste oiraga adoga Sonam sizu paisa nungsa paiba dom business ki moi gi imung oibasida moina chanare haina Sonam gi parents na ade job tawre ado Sonam gi side tagi su Sonam se sahi kun mari sure adoga magi mapa siga Devi Singh mai mapa sina adoga magi mama Sankita sina magi profile se happy baneba ade moi je yam tina chanare khole haibadagi husiki Raghuvanshi family sina approach story Sonam sizu yam tina well to do family mama sa chahi kun mari sure adoga mapa gi
मोगी बिजनेस अमा लै प्लाईवुड की बिजनेस ने याम तीना चाउना तौबा बिजनेस ने सिदा मागी मबुंग गोबिंदगा तौरगा सोनम तौरगा मपासे मोइगा चलाइबने अदुगा राजा दौना दुम सोनम जिजु सिगी फैमिली बिजनेस दा अकाउंटेंट ओइना थबक तौरे अदगी फैमिली से मोइजे उनरे अदे उनरा कांसदा सोनम से हांबा मोइ येंब लाकपगी उबसदा उमाना याम पामजरुरे हाइदी उमाना हे येंबदा अस्मा सु मसंग तो फजरे अदगी थबक अकाउंटेंट ओइना मपागी बिजनेस दा यावरे कोले दोना आई थिंक कनोगी राजा की परफेक्ट ब्राइट है मागी कई मागी नुपी दो ओइरनी हाइना सोनम दि पामदगी मोइना हाइरे सोनम से पामे खोलेना अदगी राजा ना जो हंबा सोनम से मोगी हंबा उनबसिदा राजा ना सु यामना मसक्तो मागी कनो मोंग मतो मसक्तो उबदो द पामजबदगी मोइना यारे लुहोंबगी कनो से मोयनी रिलेशन से अदुम फॉरवर्ड तौरसेना सिगी मतुंगदगी मोगी फोन नंबर गा एक्सचेंज तौनरगा राजा गा सोनम गसे वरी सानबा हौरे टेक्सटिंग तौबा अदगी वीडियो कॉल तौबा फोन तौबा वरी सानबसदा अनंबा इंटरेस्टेड ओइबसे राजा ना ओइना ओइबगी टाइप तौबा राजा ना ओइना मोर अप्रोच तौरगा मेसेज थापा कॉल तौबा अदगी दुम वरी सानबसे माना तौरगा सोनम की साइड तगी इंटरेस्ट से कया इउट उलक्तबा अदगी राजा नागा टेक्स्ट मेसेज का थाबसे रिप्लाई तौरपसे याको नगा तपना रिप्लाई का तौरपा पुंग अहु कजे पुंग मयाम लेरगा रिप्लाई तौरपा अदगी वीडियो कॉल तौरगना आई याम वारे थबक की हलपदगी कोन वरी सनजे काइना हायरगा दुमाइन तौबसदा राजा की वखंदा मासे कितंग नुंगाइतबम फावेबा हाइदी मासे बो इनोंदा इंटरेस्टेड ओइद्रबा जाला आइना दुम कनो तौले अप्रोच तौले माना नोंगतदी फोन तौरदे मेसेज थारकते आइना मेसेज थारगा जु पुंग मयाम मयाम लेरगा हेक्ता इनोंदा हले ना माना मामा उमा सिदा हाय सुमाइना इमा आइना कनो से सोनम से मेसेज थाबने हलकते चिल्ली खोली दा दुम हाइले अदगिदी कनो तौरसु फोन तौरसु वारे खोले न वरी दे तुबा तुबा थादलगा हेक्ता थमगी खोटकी माना मतम इनोंदा हुजिक मतम पीबा ngamdragadi ma hayngwai luhonga ingonda kamaina matam pidoi ima tawsida umasna adu nang kasu kaide ka dawge ma du nupi ni ikai duna tawre orangani aduga nang da nupa ni nang na dum mangonda adum hau kasu kaide adum luhonga ga khuyumda laktrobani nang su pamjare moi imung yanarabani na kasu khalonu da ma inupi ni ikai ja tawri ni da na mama से न थी मथमे ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो तो बोले नहीं बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे तो मैं क्यों करूंगा बात बोलेगी ना दुम वरी सानपसदा याम उनानिंगे माना कनो से सोनम से हाइदी सिनेमा गा येंबा चटपा अदगी डेट का चटपा अदगी कॉफी थकमिनबा कॉफी थौबा खोलबस मासे पामबसदा माना दुम रिक्वेस्ट तौबसे सोनम सिना दुम यारक्तगा अदगी हाइदी अखोय माना यारोय अखोय बाबाना यारोय दो यारोय दुम तौरपसदा मासना अमुक कनो राजा सिना ममासदा मु हाइरी मादो सुमाइना आई मा कनो कॉफी थको चटमिना निंगे अदगी डेट अमा चटनिंगे अदगी सिनेमा यिंगे आई के लुहोंगदोइने आई मादो अंडरस्टैंड हेना मागी अपाम कइनो मागी पामदब कइनो आई याम खंगनिंगे दो यादे ना तौबसदा ममासना आई फरे आई वरी सारगे दुमाइन तौरदिना राजा कनो की राजा की ममा उमासना सोनम की ममा संगीता सिदा फोन तौरगा सुमाइना मोइदो अमता उनहनसे सोनम दो मतम जो पीदे हाई मोय अनि से लुहोंगगिसु कुइद्रे खोइना हाइनरिसे अदु मोय अनि एटलीस्ट अंडरस्टैंड तौबना फगदौबो माले कोले मोय अनि दो न तौबसदा राज कनोगी उमा की ममा कनोसिना सोनम की ममा सिना संगीता सिना हाइ अखोय की दी सुमाइना कोई कनोनी मपा कनोसे देवी सिंह से यामना स्ट्रिक्ट ओय याम थिना ट्रेडिशनल ओय अदुना लुहोंगद्रिंगाइदा नुपा गा सुमाइना मपांदा सिनेमा यिंबा अदगी कॉफी थकपा डेट चटपसे अखोय की दी हाउ कनोना चटनाबी नते मोय लोइनमक सि लोइनमक तौबे याइ लुहोंग लरकांददी माइ नुपा दो गदुम चचजनो लुहोंग्रि भौतदी अखोय सिजि यादे खोते ना तौबदगी मोइजे हापेतंग कनोसिसु उमा सिसु राजा सिसु तंगुदी स्ट्रेंज होय अदु रगसु फरे मोइदो यामना ट्रेडिशनल ओइबा नुपीनिना फरे लाइटिंग निंगना खोतना यामना ट्रेडिशनल ओइबनिना हो कइसु काइदे ना उमा ने हेना हराउरगा मसानु पासदा ओइना थेमे इसकै नंग कै अदु अमा अदु द माना मु संगीता दा हारे उमाना अदु मोय नि दो वरी खगा सन हानबियो अनंब मतम दा संगीता दो न वरी सादब खोतबजे राजा ना नुंगाइ जदे खोतेना सेगी मतुंगदगी उमा से कनो सिना सोनम से वरी साब हौरे कनोगा
Rajaga mabani se wari saba khotpa adum haure aduga Raja singi sumana wari saba khusasida mangonda kainoma adum phau ba haitare ne ma gi jibo mi topaga leiba jala mangonda ga force ka tawribra kholibra ana khanle do mano mama da mo wari sai da gi Raja namu kano sina sonam gi ma da wari mu sabsa sonam mama na du gumba kaim leite khote ma du haina kamada mapa gi da accountant oi bani ayung ta dum chalaga thaba khala pudo tawri orangani kholangani na ade ko na di moi sing na ju khale moi family ani na ju moi ni mak adult ne moi chaura bani moi ni ki relation ji moi ni dum sort out tong nazara wari sana jara ni lohong badi matam lepna ra bani na haina dwai tawraga dum lei sonam ga Raja ga wari sana basida Raja sina mangonda kaino ma phawe ba hidi masi mai ga kanu ama mi leibra khopra mai khusalak saje wari se ingonda na tawraga mana sonam da hang bajani da sonam nangi se ingonda arot khopra leibra khopra nang asing sing na hayo luhung jangai da khodi khangna je kho sen tawdagi sonam jina sauraga phone sida kaino ai basum nanga wari dum sana laigadra ai kano leitabra ai life leitabra ai thabak to wari halapani khotpani ai su nangna wari sa se na dum sari nang adum text message halege do adum nanga 24 hour ai wari sarga leibudu di ai ngamde khoti nang adum ai torok paharaga sauraga phone se thamgidagi Raja sina adum message tawba khoppa do reply amta torokidari toroktabadagi Raja sina sauraga sonam gi mayumda chatlaga uma ga tawra chatle mama siga chalaga moina kano gi sonam gi mapa sida haire moi no sumaina seng namta haibiyo ma lohong ningdragadi ai kaisu kaide I understand adu asengba haide khangningi sumaina kano ma hangu pada kholu pada magi arot pa leibra khopra engonda lodira kholera hangu pada ma thina sauraga phone parak tab je ai nungai te khote ai lohong da su kaisu kaide khote ai asengam khangningi magi se ai ngonda lohong ningdra na tawraga sauba sida kano zigi sonam gi mapa sida theme adumaina ka important te khodi am thina traditional oiba family ni aduna ma du nupa atopa jinga mapanda thokpa khotpa tawdaba wari sabado haita dana tawri orangani aduguma kaim leite khote ma ju harauri ni kholi ni kasu kanu nang kaim khan gano khot kono no yani gi smaina sagai ga sangit ka tawdro bane maina khan gano na haira kan sida wani se hangre sigi matung dagi amu sonam gi character se mu behavior se mu change tawraga moi ani gi relations yam thina smoothly mu chatle mana yam nungsina khona adum wari saba khopa tawba hawre sigi matung mi gi tang 13 2025 sida Raja ga sonam ga se lohonge moi gi lohong ba se ta khoi gi grand ceremony tawdana mayam mi moi gi nupi gi side tagi nupa gi side tagi ekta mi ga se chawa sa tukala ga kola ga ekta dum dam da lohong ga moi ni se skoi gi kanu ga yam na nungsina ba gi reel ga tawdana khotana adagi mayam sam thina hai tare ne numit sida moi je pacha harau na celebration tawraga moi ni se lohonge family ani jisu haraure haidi smaina paisa nung sa paiba business oba imong same upper class family dagi lohong ni khole moi su harau na re adubu numit kharani leraga thawdo ama thokdoi sidi moi kanam bu khangde ba si thawdok si thokani sumai tawgani habse lohong ba loira kanda numit marini gi matungda moi gi tradition gi oina sonam se mapam da chatpa male ada lohong ba hek loi baga numit marini leraga ma se mapam da chakhre mapam da chakhib da mana Raja da honeymoon chatse na takpa hore honeymoon chatpasida moi sima kanona Raja na khudak tadi chatning da mana lohong bagi preparation ke waru bagi kitang taptha jina sonam ko pai so ada sonam sida force ode honeymoon chatse ai mafam amale ai ni yam chatning ko khapa kano gi Shillong gi hojiki mafam da Meghalaya da Shillong da honeymoon chatlu se amna thina phajaba mafam ni moi gi waterfall amaga lei adu da chatse khotse na mana dum taklak pasida mana ko ai hoi wari tang kano tawgi ge khoi ma kam ta sa gi na tawbusida sonam jena aina loina ticket nongket ka loina ka e mafam ju ai khange khole aduga kano hotel nongdel kano ju hotel na te be khaina home stay gumbam da leiraga yam thina phajaba mafam ne gi takpadagi Raja ji ju yare ma su atopa mafam ngai de loina koiruraga Shillong ji di ma je chatriba aduna pare na haraga kano sigi uma na mo wari sare smaina mana ju kano sonam na ju uma da haire saina kano mami ji ye smaina kano toruge kholuge Shillong da chaloge aduga aise ahamba Guwahati do na chatke Guwahati gi Kamakhya mandir kano da mandir da aduda amta lai khoimuge aiga kanogi Raja gi relation je si je bless to bi kholo Raja gi punsi sangna ba khona ba so ai khoiram ningi adu loiraga Shillong no na chatna ba na do maina harapada kano sina uma sam thina haraure haidi as ai hasmaina lai mai hamba honeymoon chatpa se ju lai hana mandir changa ga lai khoiram do se as I think I got a perfect
daughter in law na ma sam thina haidi ai pamjaba mawdo phangi khole na harau jare adagi kano sina sonam sina haire ai haina lo ai pojai loina yom e yom dagi adunang su yom mo duga chatla sen tor kan ticket inga kan sida kano je oiram de mai ticket just one way kaki orame return gi ticket se ka amdari ada kano sina hange andi return ticket se de do begi yaudno kodino na haiba sida sonam na as nomin marini ba kano gini hapta mu tangi satpane ada kari gumba notice kano mafam je nungai raga di atopa mu notice ko gi sikim nungim gumba su yau thu usira na khan bani du gi aina ticket to book to bani chatla se na adai moi je kano tawraga raja suma bo ma je yo me kholle do ga moi je airport la ga wari mama ga video call sana basida umana ubda raja se mai gi sana gi chin na chauba ma si ko adu si bo ui mai gi diamond ring si bo ui do ga mai gi gold ga diamond ga yauba bracelet ma si ba si ui uba sida uma sina nang asmaina kano yum dagi lapna chatlaga honeymoon chatlaga sana ga diamond ga si ga chati do kai yunu bungo nam to lautho ko lo na hai ba sida raja sina ai ju sining da bane do sonam nai wonda si wona gi tak leire smaina nangak sam de hang ga chat ko do ngai te ko te na do ai ju ma ga khat ga no do mari tong no do tan dana si da bane na hai do ma de gi mama sina ado noi ayo ba lautho ko na hai ma ga moi se dum phone se do da bori sana ra tham gare thamaga kano sina uma sina khandi khalle bako kai gino mana sana lopa si o hai si bumi di mayum degi ma ban thoki baje sumaina sana lopa si gano na haina bane na budi khalaga sumana e moi du dum lai khoram chapani na ahamba dum ko hati degi dum lokthok serani na khalaga le 2005 ki me gi tang ko ni thoi stage da moi se guwahati da paire guwahati ga paira aga kamakhya mandi da khoiram dana khotana tawre doga degi gari ma wairaga shilong tana amu car sida thole moi gi plan se scooty mawairaga mawala khiat hariba village se sida ida sa sena sigi mawala khiat village se nongret hariba mafam du le ado moi si je lone mak kano na sonam na loina plan tawni ko sigi mafam gi kano se mawala khiat hariba sigi jaga se ama gi hiking jam tina stiff oi am tina difficult oi aduga almost like 2.6 kilometer gi steps ka khatlaga waterfall je leiram doine mafam si yam phajaba yam scenic oiba mafam ni aduna raja si zu yengning bagi dum yare moine yorakanda uziki kano sira cozy khoi homestay sipra koba yam cozy oiba airbnb ki type ni homestay amada leire moine leire ba mafam sina maulinong village kawe sigi maulinong village se asia gi khwai dagi cleanliness oiba village khwai dagi nan bani haina maming su satpa mafam ni maulakhet hariba jaga sigi hiking mafam sidi tauna bani haina next day moi se mapo ma sayom jandana scooty da hape khole do duga chana ba thakna ba kekena hapsilaga moi se lai laga hojiki mafam da yoraga parking dorame duga moi se hiking tawba hore haurak pasida video call da mama ga video call phone da raja se mama ga wari sanai sana basida moina sana stigam amna kano sti amna steep oi khole ayuk tagi kem chadana just breakfast saraga lakpani khotpani rajana yam tinani difficult oi ado khoi di yau rage khalle khole na adagi mo umaga mo sonam go sori mo sana ba sonam na ma di fasting tawri kholi do na kem jarak tabadagi yam ware khole na tawbusida uma na pakatana ibe madudi nang kanu mudi sasalo nang fasting do nang thugairo nang adogi mafam da satpani na khopni na kaisu kaide khote natragana na kanu tawgera nang fasting gi oiba haira gumba chagera khotgera na tawbusida sonam na ai fasting di thugaining de mama ai ngasi gi fasting tawrise ai ga raja gi kanu gi health ki mage duga koi kanu gi makhuni gi relation gi maktada ina thamjaba fast ni khotpani na tawrambadagi moini se wari sanaraga signal se nungai tabdagi phone je mata tawbusida sonam na ma ai phone je thamage kanu se kanu signal se nungai tre khoi kona phone tawra ge na haraga phone se thamgare mama sai umana phone da wari sanabasida nong chui khotli haibagi nagi di weather phatte khote haibna ma se tabada mana di haiba haizani da raja da nang raja noi daina weather phatradi noi siki waterfall do chatrasu yai halo kholo anamana shilong si nong churaga adum ising thumba khotpa tawi haibani khotpani noi na kakaturi ba mafam do khotpa tawsida mana raja na hai hoi ai budi wari haningi do sonam na se na taw leibada ne do ai yaudi yaurage khoisu ngamna badi na haibasida hairaga dagi di umana su raja ga
Sonamga yamna nungsinana wari saba khotpa adagidi mobani na same pot saina chatli hiking tawri kholi habisda masu kaim khandre phare ma moi moi kano taw yaujaraga au moi signal do yarakanda na phone tawjara jan hadi phone tawjara anina Sonam na nga sai phone tawraken haraga phone ji sung taw tawroktabadagi phana kuina tawroktabadagi uma se pakhat pa hore ni kaidawra sano moi bunga sai phone tawrakani na haraga phone ju tawrokte kote doga moi su ware khole so high weather su phate hayana adagi uma sina kuiman gare moi se phanadi kuisale na phone se adum tawbasida phone se dum pairaktre answer ju tawroktre adoga moi na ju phone je sung taw tawroktre adagi numit nini humni je phone je sung phang laktabadagi uma je pakhatana mana mai masanu pasida inform tawre sumaina moi phone do lakhidre khotkidre na adagi sagi raja na su do mai gi mayamba sida ja moina chaliba mapham nei moina tongi ba scooty kadi kara ka loina photo thai ko adoga hujikti photo som ta tharaktre pau som ta piraktabadagi pakhatana moi ngai gi sonam gi imung do jo inform tawre adoga sonam gi mayam kano je mabung gobin jine adoga Raja gi mayamba Vipin je moi ani se Meghalaya da pairi Meghalaya da paira aga ziki mapham ji da moina leramba mapham ji da thire moina sai gi sipra gi sida kano sida homestay sida sipra da gi homestay da hai se moi di sat kharbane check out taw garabne khot khramne na adai moi se koi thing mapam area ji ye moi phangdaba da gi ngasai gi Vipin je ningjange moi gi scooty wai bido scooty gi photo do mangon thara khemena ada mana photo ji da gi sai gi scooty gi number se yengaga moina owner si locate tawba ngame adai hujiki scooty wai bhamgi mapham kano sida mapus la aga sumaina saina sonam ga duga Raja Raghuvanshi gi moi gi la kano la amba kopra scooty wai ba adu kamai taw khole nei pau khang do sida sai gi scooty gi owner sina am hoi la me moi scooty do wai gi adu scooty do huju phobodi thilakte ai su khalam mini moina nong numini ni gi wai gi ni haraga numi humni mu thilakta basida ai su haipetang khalam mini na haibidagi ngasai Bipin ga Gobin ga di pakhat lene kamaina moi gi kano tawrino kholino scooty ju wara ga halaktre kotre haise pakhatana Meghalaya gi police da oina inform tawre moi smaina couple hana honeymoon chakhibani moi do kaim pau phong nadre khotre scooty ju thilakte khote hai kholen tawbudagi aduga amu sumna kanda Raja gi family na amu indoor gi kano sida police ki commissioners da inform tawre lagi di indoor commissioners na amu Meghalaya gi police commissioners da amu thauraga adagi moi sina phare dudi moi sumna kandagi kitang pressure la abnina hina moi je thiba haura moi thiba gi investigation tawba haure me gi tang kun mari sida moi thiba khotpagi investigation je haure police sing sina haurak pasida nong chu thare kana nong kana chu badagi ngaktang di lepe moi je doga ngasai moina waterfall gi makhong na chatkani khotkani adogi hiking tawe hana tabasida Policing je ngasai post auraga next day gi tangkun manga sida la aga hekta moi gi join team mama seme national disaster response team ko NDRF adagi state ki disaster response team SDRF adagi Meghalaya police special operation team ne adagi di local volunteer tauraga moi se koi thi ji couple ani se koi thi ba hore aduga ngasai gi couple duna ahamba moi gi communication do takhiba area sai sida su moina main focus se du da tauraga moi je koi thi ba hore moina ti ba ya ba thi re ta moi gi rescue moi coming every corner tawdana khoi gi umang mongsong kai ka mam je koi thi re moi smaina koi thi kan na thi ri ngai sida report ama la e dinga sai gi sonam ga Raja na tongi ba wai gi ba scooty je asi phange na ada police ka moi family sale gi nga kan da di Shillong gi cafe ma gi parking lot ta abandon tawraga lairamme asi lairam basida sonam gi ga Raja gi family na khali se Meghalaya gi mi ama yauraga masi moi ji kidnap taw gi bani haibase moi ji chingna ba hore moi na kidnap taw boy rangani na moi na khali se masi gi case se murder natraga rape ki soidana oirane hana moi adumaina kanna moi na kano sida commissioner moi indoor gi commissioner sida Raja ga sonam gi family sun takshan ba hore sigi claim je lakpadagi Meghalaya gi reputation da yamna mingchat yamna thigire ba magi Meghalaya gi sigi Shillong gi mafam se tourism gi mafam ne aduga tourism gi mafam da dumaina couple ma dani kidnap tawa tawraga daina mangi ba khot ki ba natraga rape tawraga ma hatu ga lamthu madi kamai tawni haibagi asi sigi situation je manage tawna ba hona bada Meghalaya gi CM Conrad Sangma sina mana personally ma je sigi case da involved tawre aduga MP Chief Minister Mohani Yadav sina jo moi ngasai gi
case se mana pura mazu yausalaga mazu personally yauraga hidi Meghalaya Chief Minister moi isi wari saraga kara maina progress tawsige khotsige na tawbo hore ado moina effort mayam thadadana koiti thidna tawbose progress amta phangdre result amta di result amta fruitful oidre moina detail and thorough search tawre police na ado eraga su Raja ga Sonam gi matang da sign body they would not find a sign trace amta karim bo phangdre adagidi media singina speculate tawba hore ko Raja se hatom bayai moi aduga Sonam sina maje pharaga human trafficking tawraga Bangladesh da soidana tharamgani kaino da Bangladesh se uziki Meghalaya gi border gi kilometer 15 khatani na hai sigi honeymoon gi couple mangi bagi case se pura media da viral oire news outlet tagi khabar ke ke moi ma'am sina kano je Meghalaya gi kano je law and order se the best ore maning mamang moi nang football kaw dong nang kaw re ai moi asmaina tourism leiraga smaina safety oidaba khotaba mayam kamaina koi chatoino khotoino smaina satana ba phai khote kaina ngang ba hobasida moi je Meghalaya gi kano sing je police ka moi gi mi sing je hen ikai boy hekta moi ne case da mi je police ka are bes loina mak thajan ba hore ba adubu police is na discovery am thina yamna shocking oiba discovery ma phangani jun gi tang ani sida wai sadong hariba mafam se moi sai sakkiba waterfall lo adagi manakta kanu moi adugi forest manung da haitare aduga Raja ga Sonam na manghiba numitarani gi matungdani ko juntu se sida Raja gi asiba body se ziki jungle gi marak sida lairamme aduga Raja gi body sidi badly decompose ore pura hadi pumamme masase aduga masna lokha koi gi fit chamamu di luba adugi lokha da taraga lairamme magi smartphone do adum siraga lairamme Apple gi adudana confirm tawba ngame mase Raja ni haibase aduga atopa item mayam phangi dui manakta moi ngasai na taiba thang ma yam thina thoba thang ma lairame adagi I pung taiba raincoat ama zu tarame Sonam gi mana likhiba phurit angauba am zu tarame aduga kano phone akaiba Vivo phone gi akaiba am zu taraga lairame policing jina sai Raja gi body lairamba da moi amuk Sonam zu lairam gadra ina koi thire dai marak da Sonam je phangdre body mai gi amta phangdre mai kai kai amta sign and kano se amta phangdre trace ka amta phangdre adeng sai gi nungai ta ba bad news se Raja gi family da hara kanda di ta moi se kappe uma ga di wan tha dana adagi di ma de uncontrollable da hekta kap ga law ga tawdana adubu moi kitang ni hopefully oya di kai kano gi Sonam gi body di leitabani na Sonam je hingam ba yayena hoi moi Raja do kano tawre mai dim kano do mangjare ma si gare adu moi Sonam do di at least hingna laksa jan khosa no haina do gi hope ta lei si haina Raja gi body phangi khole na haibe de gi hek the news media mayam jina mai ma gi own theory mayam je kano to moi gi kano to masa gi theory puthok dana speculate tawraga si tawbane na hek the rumors na loireba Raja gi sigi trip sida mana sigi basana mai lit ne diamond gi ring ne mai bracelet ke kese lak tara muki chang ne hai adu mai gi body dam ta yawramdre adu na moina mayam sina khali se police na so khali se Raja gi sidaida moina huran chin thi tawraga ma ja hato maga Sonam je karai do ma pu gre na asisi gi matang sidaida mayam na hangnare Sonam di karai chakare Sonam da kai dawre khole na adagi hekta moi gi indoor gi kano sida moi gi state sida protest tawdana mayam je hekta rally ka chatna khotna lagi di Raja gi family na CBI gi kano taw kholo moi gi investigation ta holo soidana Meghalaya gi mi singjina tawbani khotpane na moi na gi taksale na even Prime Minister Modi na bo phone tawraga moi gi personal condolences ka pire moi kano sida Raja gi family sida adagi di Meghalaya police na intense santakti moi gi search tawba moi operation je hore ekta moi na kano tawdana drone hap kano season adana sniffer dog ka tawdana adagi koi thi adagi di moi gi family singsina ha Meghalaya gi mi singsita dum blame tawraga laire ni manoi na Meghalaya mi taw kholo na moi jina ekta kano se Meghalaya je defame tawraga tourism gi kano se laktho kholo tourist hor kano tourism chatpa safe oide khote na hayo kholo kaina ekta tawdana moi se protest na ba tawre bepin na bo media da hai mana kano sida Meghalaya sida gang leibagi gang operation gi matang da
मा लई हाइबसे मा खंगी खोली एरिया से असिगी एरिया से दा टूरिस्ट सिंग जे मैना हातोकपा नत्रगा अदुगा मै नुपा मेल कंपेनियन सिंग जिना हातोकपा अदुगा मागी फीमेल कंपेनियन जिना ट्रैफिक तौरगा अतोकपा मफमदा योनबा खोटपा तौवी खोली काइनागा अदु पुलिस दा क्लू उमदि फंगिको मा ngasagi raja gi manakta thang ama I putai tayraga taramba thang je dao he thang kawe sigi thang je Nagaland gi origin ne ba Nagaland da moina semjaba thang ne ba dao je aduga Meghalaya gi mi sing sinadi adugi thang do sejinade aduda moina hai se karigumba Meghalaya gi mi waragadi atopa moi gi thang sejinarangani sigi dao oina leiba thang sisu ahan ba thang ni ahanba thang ni do yam thina su thawai duna takpadi recently kanagumba mana leiraga asigi thang jina sijina banina adai moina haire aduragadi outside ki mi soidana yaurongani haibase police khaga jingna ba hore moi jingjina sigi theory je kana tawringa sida surprising witness ama thokle Albert haina mogi local tourist guide ki nupa amsina mana kai ui haina witness tawraga tholok toine ba mana moi ani dugi mangi be matangda mana police da hari je me ki tang ko ni thoise sigi nungdin sida mana Sonam ga Raja ga se couple of sites kano taw yina yenghaloi na ai moi mafam phaja ba mafam sing je yenghale duga next day da Sonam moina mana muk lak bajani da moi ni ki guide taw bagi ngasai gi trekking chakani hada da ada Sonam na mangon da haire na ing la ano akoi dum khangni dum chatlage kholage nang yaw da su yarani haina Albert se thadore hai aduga Albert na pung tara gi timing size da Raja ga Sonam ga se amu ui hai uraga hantakti moi mathandana tamale nupa atopa ahum hindi nga ba nupa ahum ama moi manakta adum di leiba chat makai moi maning inaba ui kholina aduga Alberti khasi ga English kre tangkha khangbanina moina kari ngangnei no haibdu di ma di khangdre hindi da ngangna ba do ma di gyan tadre Petitor, I saw him on the middle way thora niche I saw him with Raja and 3 people he go together and Sonam Raghuvanshi Albert sina sigi matang sida haiba sida Meghalaya gi police di si it was a big a breakthrough ama phang investigation sida adai moi ngasai CCTV footage sing je yeng ba hore e moina 42 different camera sing gi footage se yenge aduga amakhak moina chingna ba ma phawba nupa ngasai gi ahum se sije Sonam ga Raja gi manakta lepa chatpa khotpa je mayam mamoin ui adom yam toina lepe khotle je aduga sigi nupa ahum je ju scooty moi ga sagi rented scooty ma thawbu su ui aduga moi gi plate number ga siloina ure si matong dagi police na sigi scooty gi waibham gi area je number de gi khang e aduga laaga sumaina scooty waiba lak pase kana kana la ami nupa ahum la ambara kolambra moi gi IDP o kolon tawbusda luckily nupa amana moi sigi wairi ba nupa ahum sidagi nupa amana magi kano se real ID se piraga scooty je wairame ngasai gi nupa ahum gi footage se moina Albert ta yenghale aduga Albert sina recognize tawba ngame haidi o moi ahum du ne sigi nupa ahum jine aina ubudo kano ga Raja ga Sonam gi manakta ina adai ngasai gi dagi di police ki kano Meghalaya gi police na indoor gi police da reach out tawre aduga mating mapame haidi ngasai gi ID du da piramiba phone number amasung magi kai address kai do indoor gi ne na dagi indoor police zo moi investigation tawba hore aduga ahamba moina investigation tawba sida Akash Rajput ko ba nupa amase hana moina identify tawba ngame adugi matung dagi moi sigi kano sigi matung ina mathang wai bagi matung ina Vishal Chauhan haibam su yaure adagi di Anand Kurmi habam yaure aduga last ta moi na wari sana ko pasida Raj Singh Kushwa haiba nupa me yaure habsi moi khangba ngame Jun gi tang tare sida indoor gi police na Akash arrest tawraga mamonda questioning kai kana kaino khopa tawdana khotana hange aduga moi asagi Akash do hambada di kembu khangde khote na tawraga leire aduga atopa nang sai na manaba gari wari basingdo nang chamai nai do karai lai gari hayo kholo na adugi kana in kana tawra ma je interrogation tawraga thamme sigi tawnari ngai gi marak sida Jun gi tang ni pan gi ahing ado mapan gi na yung anta hai tare ko pung amma ga timing je ahing gi pung amma je sigi timing sida kano gi Ghaziabad ki dhaba amada nupi ma lae masaga masamana ka pha ra kholaga laaga hujiki dhaba jigi owner Sunil kawe mai manak sida
changa ma phone amta nangi phone amta sijanage aido sumaina phone do ta haure ko le ta yum da phone toge khot ke na tawbusida sunil jina yembas adu pise thoi yamtina wa ba mamit managa se ilang langkhalaga kholaga ma se kaino ma sokpa khotpa tawbagi type ta mana khanbedagi mana ising glass am pira my phone se pira phone to holo tawbudagi sai piece na mai maming sonam gawe khole ma do smaina Meghalaya da kano chalubani honeymoon chatpada kananom na moigi saina mai gi nupa da attack tawre aduga maunga da su tawraga ma da gyan ta dam ne khotam ne tawbudagi mana phone se pibdagi mayum da phone tawre phone tawbusida ahamda vipin da tawre kano na sonam na tawbudagi vipin na nang kanai lagi khotke ko using Meghalaya da nang kana thiri silong da nang kai lo tawbusida ma so khongai kappa ga sai kano sina sonam sina ai gyanam ta tadre khotre ai so kappa mana wari sili so mai na hiking tawba kholingai da maning moi khangdi moi ahum inare do ga maning dagi raja do di moina thome khole do ga raja do de dum tagre do ga ai si moina drop tawraga adudagi ai dum gyan tadre khotre do aina gyan tarakpada ai se train manung da lerambane khotpane sai am ta ai am ta lobiu lo kholo taro khongai kapta na tawbusdagi bebin na phare nang kano tawro na huzigi honor da piro kholo nang wari ga sabanga ma sa ka puson sola kapasida adagi sai gi dhaba gi honor sida Pipin jina haire nang adudagi nagi manaki police kauro Ghaziabad ki aduduga smaina wari liraga nupi se hospital da pubi bana traga police laga ma dagi salan nganu ko police laga puhol kholo na tawra phone se thamgare dagi di Pipin na kutakta mayum da phone tawre smaina kano do sonam do Ghaziabad ki dhaba ma da ma do lae khole ma do drop tawe hai ma gyan ta dre khote tawe khole tawdai mayum da haraure sonam gi family se at least adagi raja gi family se ju at least mamong du di hingen mo se haraura moi sina phare do di akhoi ju kano tawragi police indoor gi police inform tawra tharagi kholage na adai Ghaziabad police da in going sai gi daba gi owners na inform tawramina khudak ta lae laga pung nongalamdai gi pung mari sege haitar ayuk nganta hai do nongalamdai hai do numita ka do nungsa thoktrip matamnina si zeida jun gi tang ni pagan mapan gi ayuk nganta sida lae laga sonam je moina puraga ahambada hospital da pure do hospital da magi check up tawda kaimbo puti kaimbo rape nong tawba khotpagi kem dilem de do mai masa do dehydrate tawraga maji haina drug tawwe khole haibadi khangi aina sai kano maming haibada soi gare Ghaziabad hai gare Ghaziabad ne Ghazipur haibani aduga ngasai ki mana approach tawriba dhaba sina Kashi daba ka we maji 24 hour dum hanga lebani do ne ahing dani mana changakrido asigi haina sonam je phangi khole Ghazipur da lerame dabam da lerame tawbusida sije news na mu khangba ngambedagi mayam se news mayam na kaima do sonam do kadai chalui kadai da leirui mana kano tawbegi raja ga mabai ni mangi waje sahi kano numi 13 ni sure sidagi ma kadai da leirui khore do question se mayam tawba haure adagi Ghazipur gi moi gi sagi police sing jina mangon da question tawba haure di nang kadai da chalui kholi kadai da leirui kholi nang ni no gi attack ka do maming khangbra masa khangbra tawbusida sonam na ai amta khange ai hiking tawbudi ningjangi adudagi ai gyan mangare moina kanoma tawropani thumakpra kanoma tawropade ai gyan mangare dagi dum ai che drug ta tawraga dum thamme moina mafam amada aduga I just remember aina ningjangbadi aina gyan tarakpaje ai train manung da leirame adudagi train do khambadagi kumdharapani Ghazipur sida aina advaina hai ado mai wari je ma samna da bado ai kari kadai da nang drug tawje kari drug no karai da thammi kholi karamba train gi kari no haibase ma se amata khumbangam da bida adum tumina leiri adai Meghalaya gi police ma jat maina tawre na inform to tabdagi crime jidi Meghalaya da tawbunina Meghalaya da oina purani na moi Meghalaya police moi gi special force la aga sonam je Meghalaya da pugare moi gi dugi wahang pahung tongna ba sigi maraksida indoor gi police na sai gi moi gi nupa Akash kai mai atuk moina identify tawba mi moi remaining mi singdo nupa singdo adu singdo loina phaba ngame aduga moi singje actor stern interrogation adi moi gi 3rd degree gi kanu question hangbasida nupa amana confess tawre adi moina raja do moina hat pane khot pane na adagi kai halino kholoino hare kanda moina haire asigi hat pasidi akoi gi hire tawbani contract killer ne aduga sigi mastermind ji di kanambo na te sonam ne na hire ba mai nu pi ne na si tabasida police indoor police ko no sing indoor ki police sing je hekta ngakhraga khutak ta moina Meghalaya police ta inform tawre hojiki news se tabdagi Meghalaya ki police na sonam je handak ti tak na hangdre nang kai no moi pachana moina sternly mangonda hange nang kadawri karai chaloi nang na contract
kano killer hire tawdo aduna nangi na ming lawre confess tawre khotle nang kaidobagi nang nupa je hatli no kholi no na adu bokta sonam je phana koina ai kem khangde ai marana te moin haijali ni kholi ni tawrame adagi di moina maming ama palle ras kushwas maming je panbadagi sonam jina adagi broke down tawraga mana confess tawre hoy aina masamain taponi khotpani next day moigi kano sina police na press release ma tawe moina haije sonam jina plan tawbani raja je hatpagi sonam na confess tawre magi crime da aduga ngasai gi accuse moigi nupa singdo adu su loina mak phare khole moido Meghalaya da transfer tawra ani further investigation gi na aduga sonam na asingba di mana masamaini mana mai nupa aduga hatna ba khotna bani magi nungsina ba lover ras koswaga le ma aduga luhongning bagi mana mai husband do hatbani na Sigi statement je release tawbasda hekta sonam gi family dagi saurga hekta moina haire ai ichanupi do maina tawdoba nate magi adugumba aina behavior nate aina khangi aina yam thina traditionally ma yamna sanskar hapaga kan tora piraga kholaga aina brought up torpani moina kanona Meghalaya gi police na cover tawna ba adugi tawna ba moigi mina crime tawdo adu cover tawna ba hona ba ai ichanupi da sumaina namjali ni kholini ai thajade do maina moi machin thiri ni CBI invest kanu taw hapu kholo kai mana ta news daga law to na khotna tawre ma pajina adugi khara he kanu tawbaga adugi press kanu je press ta thoga wangang ba je loirak pagi num matam khara lera kanda sonam gi mayamba gobinjina amu press ta mu kanu ma hair sonam gi mabung gobinjina media da haije sonam na simai gi mai nupa je hatpani hatpagi orchestrate tawe habse ai thajai hena adu maina hairaba mana honeymoon gi marakta mana plan tawbani na ma 100% thajai na hai mana media da so haire sonam se moiga mari amata lainara roi moi mari loina kaknare aduga ma di akhoi gi family gi ma je sigrabani aduga ma gi against ai case tawbani na Hojing mayam na question jila ize ras kuswa haise kanano sini ma sonam na ma nungsi bagida makada ma gi nupa do yamna caring oigraba ado yamna successful oiba masak mataw phajaba khotpa nagi di mi yamna phaba nupa se hali se kai gi nona ras kuswa se kanang bung nate sonam gi ma gi kano sida moigi sai plywood ki business ki dukan sida thabak tawba accounting gi assistant oina manager haitare moigi pochai mayam tawbagi manage tawbagi manager oina leiba nupa ni sonam na ras thengna baje 2022 da thengna bani moigi plywood ki factory sida raja se sahi kun sure aduga sonam na sahi umari ti halle mana join tawraba matung da majina moigi sahi moi plywood se senaraga leire adagidi sonam ju my graduation loiraga ma se MBA tamthage na mabdu mapan da thabak tawruge khologe na mapada haibusida mapana salaning da ba nupi ni na nang smaina thabak tawro kholaga ji nupi gi crime thoiba mayam khotpasida kaidobagi nang mapana salaga thabak tawdoino na akhoi agi plywood ki sida nang moina thabak taw sida accountant oina oyu nang makhada lektam da ba isu kaisu kai na di nang kanu taw su lektam da su yara ne na hairaga mapasina ziki plywood sida thabak taw honbasidagi sonamga ras ka se dagi thengna gemneba thabak tagi thengna badagi moi ani se wari sabadagi close oire dagi di friendship oine re friendship tagi adum una sumuduga ras ju moi dogi mana sonam moina leiba dagi locality ki area da dum leibane adai sum unarakpadagi di moi ani se nungsinare and they were madly in love moi ani se thina nungsinare si moi doga moi ani gi relation se mayam mamangda mina chingnagini khotkini ka haibagi raja sinaga kano sina ra sinaga sonamdaga chiche kai ka weba didi kai naga di kai gino da moi ani do yam thena close oibina mayam na chingnagini na do didi ka ori do na chiche kai ka ori di moi ni o moi ni sister brother gi or male na mayam gi mi mamangda atopa gi mamangda show tok na ba ada moi ni da do maina nungsinaraga moi ani relationship secret ona thamaga dom leiringai sida sonam gi families na lohong bagi wari saba haure haide sonam da sumaina lohong ma chahi kun mari sure khole adoga nupa amagi saina rel kano malae nupa moi family malae moi family do yam phai khole khoi ga su chana rani kholani na sigi lohong bagi wari sarap pasida sonam jina mama ja sangaga ai nupa to pa lohong banga moi ai nupa ma lei khole na
ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯅꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯅꯦ ꯈꯣꯠꯄꯅꯦ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯣꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯥꯁꯦ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯥꯗꯣ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟ ꯁꯦꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯔꯥꯖꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯨꯅꯒ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯂꯥꯏꯕꯒ ꯐꯖꯅ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯅꯝꯅ ꯂꯨꯞꯈꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯖꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯅꯝꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯋꯔ ꯀꯥꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯀꯥꯁꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯁꯣꯅꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁꯣꯅꯝꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯒ ꯒꯣꯕꯤꯟꯒꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯁꯣꯅꯝꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯀꯣꯏꯅꯩ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥ ꯀꯣꯏꯅꯩ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯔꯥꯖꯀ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯔꯥꯖꯁꯤꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯈꯥꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 3ꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯈꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯋꯤꯛꯀ ꯁꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯔꯥꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯔꯥꯖꯥ ꯔꯘꯨꯕꯟꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤꯃꯨꯛ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯒ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯅ ꯙꯝꯀꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯥꯖꯀ ꯎꯅꯧ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯧ ꯈꯣꯠꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯅꯝꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯅ ꯅꯪ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯪ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯁꯦꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯁꯣꯅꯝꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯦꯡꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯔꯥꯖꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯡꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅോ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯈꯣꯠꯅꯤꯅ ꯑꯗ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯥꯖꯥꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯗꯦꯛꯆꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯔꯥꯖꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯎꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯤꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯣꯅꯝꯒ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯒ ꯈꯠꯅꯕꯁꯤda ꯁꯣꯅꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯔꯥꯖꯥꯒ ꯑꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯥꯖꯥꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯪ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯅꯪ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯇꯠꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯅꯪ ꯗꯤꯁꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯜꯗꯒꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯣꯅꯝꯁꯦ ꯀꯞꯄꯒ ꯃꯃꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯖꯥꯅꯤ ꯏꯃꯥ ꯅꯪꯅ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯤ ꯐꯠꯇ ꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯃꯥꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯪ ꯁꯣꯅꯝ ꯅꯪꯒꯤꯃꯛꯇꯗꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯈꯣꯠꯂꯤꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯄꯥꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯩ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯣꯅ ꯁꯣꯅꯝꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯗꯅ ꯗꯤꯁꯑꯣꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯋꯤꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯀ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯒ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯣꯅꯦ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯃꯥ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯨ ꯂꯩ ꯌꯨꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯏꯄꯥꯅꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯏꯋꯨꯗꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯣꯂꯣꯞꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗꯨꯐꯥꯎ ꯊꯥꯛꯄ ꯀꯣꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯣꯅꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯦ ꯋꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯐꯪꯉꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯔꯥꯎꯁꯅ ꯂꯩꯁꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯦ ꯈꯔ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯪꯒꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯧꯕ ꯈꯣꯠꯇꯧꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯂꯣꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯂꯣꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯅꯤꯃꯨꯟ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯅꯪ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯒꯦ ꯂꯥꯛ 50 ꯄꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤ ꯃꯥ ꯍꯥꯠꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯝꯐꯥꯎꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯥꯖꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖ ꯀꯨꯁꯋꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗ ꯃꯥꯏ 3 ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ 3ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ 3ꯁꯤꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛ 50 ꯄꯤꯒꯦ
ahambada noi lak traunga hana pirage moi Guwahati da hana paigani noi se dum Guwahati da dum lao aduga moi gi Kamakhya mandir dagi moi se dum moi ni gi schedule adagi di kanu na raja na kamai na tawi kholi do yengu kholo na lak traunga hana piraga moi ngai sai mama na ahum se si je thara abne ba aduduna mara ngai gi sonam na mayum dagi honeymoon gi lak matam da mai gi sana lupa sing loi na mag yom sala pore aduga raja gi pe kanu sing du sana sing siali duna robbery tawraga mai je haina moi gi kanu tawbada sana kai kai mun ba thatpa tawbada hatpani khotpani na hairaga ai jina manguraga nangga lemina si khosena adagi sigi makano se paina case ta raja ge asiba phangi kai chakhare khokare na da du gi tawnarak padagi ne ba moi ngasai gi sonam duna dhaba du da ma do drug tawra haga laksan ai do asing badi ngasai kanu na moi gi contract killer na hai je moi na ngasai gi waterfall manaki parking yo basida sonam na signal tawrabani signal tawraga moi jingje moi matung na inaraga kakhale dana kakhala aga jaga ama moina sima phamji ya hare na khangbasida saigi nupa ahum duju ahama kakhalapada thengnaraga wari sanabada moiji hindi oibe o noi kai de no khoi ju indoor da ni lagi saigi raja ju harawara o ai ju indoor da ni espare de khoi de honeymoon lakpane moina khoi ju trekking tawini kai wari sanagi hai maraksida aduna do moiji tunga manga kamina basida raja na su kaim buk chingnaba mangonda huran chinthi tawni khoni haibagi chingnabadi leidi adu moina nga saigi kakhalaga nga sai kanu sina signal pire sonam nei sima phamji da yare na smai adu dai sida saigi thang daw do puthora aga akashna kanu sida thang na yan bane haiba kanu raja sida saigi mangak sam sai sida asi loiraga yan badagi raja je makhada uppaga tai hai adu nga sai muk thang je muk kanu sina ama nupa ma sina muk kan to ni anirak ahumnak yala kanda ma je sire har kanda moina makhum mukut se pairaga hujeki kanu sida lokha sida langdhabane si langdharaga sonam jeju odum loina uraga loina yenga leine degi sonam na bhi maro mai mafi ga lautho kholaga rain coat kari kra gi laptop pasun nong ju bunina lautho ga moi hum jiga chapmina garga Raj Kuswaga thingabane Raj Kuswa su lakadabane singmadi lakadabane adubu kano na mai kai gumba raja su manga di chingna ba heni hena mana kona laktoini pai train donga chalaga indoor da la indoor da gi moi do kano rom da sumgi kanu Gazipur romda laga aduda moi se leminaraga moi saina nupa pha gare moi contract killer pha gare khot kharena tawrokpasidagi upai leitadana masina drug tawgni na haijanaraga train dongaga Gazipur gi station da kumtharaga ngasagi daba da lakpane na tawbase adumaina loina sitna na haidore moi jingje loina mak raja gi kan tawgi murder gi charge loin tawre aduga sonamna mastermind ne na loina kano se da court da thagatle raja gi family na hai se death penalty roina piyo moi mak sibagi dandi loin piyo moi magana do hojik investigation je adum tawraga lei raja gi parents na ju mana hai se moi hojiki mastermind sona mai tare ma se ju sibagi dandi piyo kholona adumaya sigi wari jam na ngai te yongo raja du su luhong da ngai ri aduga adum tha pha dana adum lei gidre ada aina khangna aina sum haining badi kari gumba sonam gi parents tuna kano sina sonam na luhongning de khote haibadu da moina ya biramaga magi apamba haidi mado chahi kunmari surabani angang sunatre magi apamba da tawbiramaga di raja su siramoi aduga kai gumba kano na su haidi sonam na su mana ras to toki matik nungsi boy magadi mama mapa gi paisa do da kata de maga hingminero ge na hingadamne ado paisa ju pamba adagi nupa du su lemina ningba adagi ma su mayum du da pajana fight to wangam da badagi innocent oi ba raja do mai punsi mangbani adadi mayam gi wari je sai da losin jarage mayam na gi wari sinungar ga di like to view share to view subscribe to view matangi wari do mu thingnar siko